Muraho neza, dukomeje kwishimira mu by'ukuri ukuntu umushinga wa P-Network uri kugenda utwereka icyizere gitandukanye n'indi mishinga cyangwa n'izindi mining izo arizo zose. Mvuze ngo umushinga cyangwa iyi poroje ya P-Network yaratsinze cyangwa yatsinze izindi mining zose, ntabwo naba mbeshye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu. Mbere na mbere ngiye kubereka ukuntu muri bwongere umuvuduko wa mining, byibura payi mwinjiza ziyongereho gakeya. Hari nk'abantu benshi batazi nka hano hantu hari 100%, icyo bivuze. Hano hasi hari 0.41 icyo bivuze. Ibi byose tugiye gufungura application ya P-Network tubikore step by step, murebe ukuntu byiyongera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri cyo kwishimira muri application ya P-Network ni update. Mwese ni umuntu wese afungure telefoni yiwe, ajye muri Play Store, yandikemo P-Network, ayikorere update. Umuntu ari we wese ubu iyi update yamugezeho. Iyo bazanyemo update aba ari ibintu byiza cyane byo kwishimira. Ari igihe nk'ama KYC abagiye kuvugururwa, abantu batarahabwa KYC bagiye kuzibona. Ari nk'abantu twavuga ngo wenda kambivuge gutyo, bameze nk'abarenganye, bamaze nk'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe barakoze KYC yaranakunze, ariko batigeze babona migration. Nk'uwo nguwo umaze icyo gihe ari igihe akora update, yajya muri application ya P-Network yayifungura agasanga yahawe migration kera. Ugasanga migration yarayihawe, ariko kubera ko hari hatarabaho update akaba atari kuba yagira ute yabibona. Ikindi ngiye kubereka ukuntu badinga aba bantu. Urabona nk'abantu bawufite muri telefoni bisanzwe, ariko bakoresha P-Network. Ugomba kubadinga muri security cycle yawe, bagatuma umuvuduko wawe uba strong cyangwa security cycle iba strong. Ibi byose tugiye gufungura application ya P-Network, mbibereke tubikore step by step, akantu ku kandi, mbereke ukuntu bigenda bikorwa. Mbere na mbere rero ibuka gukanda subscribe nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu yitwa Mbarusha Mining TV. Subscribe yawe ni ingenzi. Urakanda kuri subscribe, ufungura inzogera, ukande kuri like. Nibigukundira uze no gufata ikiganiro cyacu ugisharinge kuri bagenzi bawe, nabo bamenye amakuru, bamenye ukuntu bongera security cycle ikaba strong, bamenye ukuntu bongera umuvuduko wa mining. Ikindi turi buvugeho ni guhindura lockup. Mbere na mbere rero nyaboneka ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera, ko subscribe kuyifungura cyangwa kuyikandaho kuri telefoni yawe nta kintu na gito byangiza, nta kintu na gito byica, ntabwo bimara mega zawe. Just gukandaho gusa kako kantu ukabukanze subscribe, ukabuduteye inkunga, nawe ubwawe witera inkunga, kubera ko ubu ugiye kuzajya ubona ibiganiro byose Mbarusha Mining TV ya uploadinga ukabibonera ku gihe. Twihuse cyane rero, mbere yuko dufungura application ya P-Network, aka kantu nako ni ingenzi mu bintu tugiye gukora. Urabanza ukande kuri application, nabyo turabikora. Ufata telefone yawe ukayikandaho, utu tuntu turadukora live mutureba, mubona ukuntu bikorwa. Ikindi kuri lockup, hari nk'abantu barokinze imyaka 3, ugasanga payi ziwe azazibona mu myaka 3. Izamaze kugera muri P browser, muri wallet, ubwo uzategereza iyo myaka 3. Ariko none ubu ngubu wahindura lockup yawe ukayishyira ku gihe ushaka. Byibura payi zizajyamo nimba wararokinze amezi 6 uzazibone muri ayo mezi 6, nimba wararokinze mu mwaka uzazibone mu mwaka. Ubu ngubu lockup imeze ute? Yarahindutse. Ubu ngubu wayihindura ukayisubiza imbere, ukayisubiza inyuma, bigakunda. Kandi muzi ko mbere bitakundaga, lockup wabaga warakoze
yabaga ari iyo ngiyo ihagije. Reka dufungure application ya Pi Network rero, mbereko ukuntu mwongera iyi security cycle. Hari nk'abantu hari 100% bahafite 0%, hari n'abafite 20%, hari n'abafite 40%, ntibamenye impamvu, ntibamenye ibyo ari byo. Mbere na mbere rero tugiye guhera kuri aka kantu. Ubwo rero turagiye kuri application ya Pi Network. Okay, twagiye mukurikire step by step. Okay, murabona ko ndi muri telefone, dore application ya Pi Network ngiyi. Okay, bitewe nawe aho uyifite, dore ni iyi ngiyi. Okay, ndayikandaho urutoki meze nk'umuntu ugiye kuyikorera uninstall. Uyikandaho urutoki, ndabikoze. Ubona akajambo kaje, murakabona. Wenda reka nyegeze ku ruhande, sorry, reka tubikore ku ruhande ku buryo muza kugira ute kubibona neza. Okay, dore ni iyo ngiyo, nyitsindagiyeho urutoki. Ubona akajambo kaje, hajeho utujambo tune, hajeho share, remove, uninstall na app info. Murabibona, uraza ugakanda kuri aka kajambo kangaka kanditseho app info. Okay, ukagakandaho. Ukimara kugakandaho rero, hariya tuba tugiye kwa rowinga icyo bita permission. Uraza ugakanda kuri permission. Okay, sorry. Okay, uraza ugakanzeho gutya, ugakanda kuri app info. Uraza ugakanda ahangaha kuri permission, ukahakanda kuri permission. Ukimara gukanda kuri permission rero, urabona ko utu tuntu turi allowed. Iyo tari allowed udukandaho. Okay, ukaza ugakanda hano kuri allow, kakaba allow. Ukaba wemereye contact, amanimero ya telefoni yawe yose ukaba yemerewe akoresha Pi Network kuba wayabona muri application ya Pi Network. Hari n'abantu bajya gukora KYC igahita isimbuka kubera ko kamera ataba yahereje access kuri application ya Pi Network. Okay, ubwo ako ngako murakabonye. Twihuse cyane rero tugiye gufungura application ya Pi Network. Okay, twagiye, ubwo turayifunguye. Okay, urabona ko iradukundiye, ihise ko ifunguka. Ikimara gufunguka rero, ibintu tugiye kureba ku bintu bibiri mwahangaha. Icyambere ndakiberetse ukuntu wa rowinga contact cyangwa nimero zawe za telefone ukazihereza access kuri application ya Pi Network. Ikindi ukakorana access kuri application ya kamera kugira n'igihe ugiye gukora KYC yemere, cyangwa nufotora bikunde, cyane igihe ugiye gukora liveness ikunde. None uku kantu ka kabiri, akantu ka kabiri tugiye kureba impamvu ahangaha uhafite 0%. Okay, ndetse n'impamvu hari 20% cyangwa 80%. Ubundi ahangaha ugomba kuba ufite 100%. Ni ngombwa kuba uhafite 100%. Ndetse n'ahangaha hari abafite 0.2, 0.01, 0.002. Ibi byose nibyo ngiye kubereka. Tugiye kubikorera rimwe, hanyuma duhite ndanabereka ukuntu mucenjinga lockup. Ibi byose rero birabera ahangaha. Birabera ahangaha kwa aka kantu kaba ariho nshyira ka fresh konyine. Ibi byose turakanda ahangaha. Birabera aha, ubwo niho tugiye gukanda. Mukurikire. Okay, turahakanze. Tugiye kongera iriya security cycle. Hari abantu 100%, hari 100% hiyongera. Wenda nka payi ubu mininga ku isaha bitewe na security cycle cyangwa n'abantu batumiye icya ku munsi, byose ubirebera ahangaha. Urabona ko wenda nkanjye buri munsi zigenda zigabanuka. Urabona ko buri munsi kuri balance yanjye bashyiraho payi 11.92. Buri munsi nizo bashyiraho.
mbere zaragabanutse kubera ko abantu ntibamayininga. Security cycle hari igihe igabanuka ikiyongera bitewe n'abantu, ariko ubundi umubare aba ari abantu 5, ariko abantu 5 uba ugomba kubarenza ugashyiramo n'abantu bagera mu 100 uramutse ubafite. Okay, ubwo ako tukavuyo ikintu uri bukore, uraza ukande hano handitse turi mwaho, uraza ukande hano handitse increase. Okay, murabona ko security cycle ngiyi ahangaha muri kwibona, uraza ukande hano handitse increase kuri aka kajambo. Okay, ugakandeho. Ukimara kugakandaho rero uraza ukande, tugiye guhera ku bantu, lookup turayizaho nyuma. Uraza ukande hano kwa aka kajambo kanditseho details, uri kukabona, ugakandeho. Ukimara kugakandaho urategereza. Okay, tugakanzeho, sorry. Ukimara kugakandaho rero bareta kwereka abantu bose bari muri security cycle. Impamvu rero twadinze handi twarowinze ya kamera tuvuga ngo allow contact ni iyi ngiyi iri ahangaha. Okay, urabona ko aba bose bari muri security cycle yanjye nkuko mubabona. Abaroni bakimana ko security cycle yanjye iri strong, muri kwibona, ariko abenshi ndabizi iri weak. Muri kubona ko hano handitseho strong, mwese rero musabwa kuba handitseho strong. Urabona ko mu isaha bashyiriraho 0.0005 bya payi buri saha. Muri kwibona ahangaha. Umuntu yavuga ngo mwongere umuvuduko, mukavuga ati ngibi ntabwo bikora, ibi ngibi birakora. Okay, anako iri strong. Noneho uraza ukande hano hasi ahanditse ngo add existing pi user ahangaha cyangwa ugakanda hano handitse add more, ukanda hamwe aho ushaka muri aho ngaho. Reka twikandire add more cyangwa add existing pi user. Urabona ko hano ni contact, utakanze allow ntabwo wababona. Muri kubyumva ahangaha, ubwo rero turahakanze. Okay, kimara kuhakanda rero urategereza, ugakanda hano kuri dismiss cyangwa aka kantu k'agakubo. Okay, tukagakanda tugategereza. Urabona ko banzaniye aba bantu, muri kwibona ko bose nagiye mbadingamo, ariko hari abo ntaradinga kuko ni benshi cyane. Mfitemo abantu benshi muri contact, ko mfitemo contact zigira mu bihumbi, muri phone zijya mu bihumbi hafi 9. Noneho ukuntu wadinga umuntu, ukanda kwa kajambo kanditseho add, kanda kwa kajambo kanditseho add ukagakandaho. Okay, ubwo wenda ngiye kwadinga bano 3 babanza muri ukuntu bari bujye kahita nyine hahita hajyaho akavi bagahita baba added. Reka nadinge maba ngabo, ukanda ku kajambo add, urabona ko wa mbere yiyadinzeho. Okay, kankande no ku wundi ukakanda kuri add ugategereza, urategereza. Okay, tugategerezaho gakeya akaba bayi add, kadukande no kuri uyu nawe agire tumukandeho, ubundi amwadinze muri security cycle yanjye. Okay, tegereze, ariko mujye munibuka gukanda subscribe, mufungure inzogera ko bino biganiro ntahandi wabibona, ni kuri Mbarusha Mining TV. Urabona ko abantu ni benshi, wenda ndaza kugenda badingamo gake gake ko n'ubundi ni benshi. Urabona ko narabadinzemo pe, ni benshi cyane. Okay, ubwo mubonye ukuntu bongera iriya security cycle. Tugiye noneho kuri lookup, dusubire inyuma ho gatoya. Okay, dukore back, dore hamwe twari turi kuri increase. Nanone kuri lookup ushobora guca kuri increase. Okay, cyangwa ugaca muri mainnet checklist kwa zira step ugakanda kuri step ya 4, ugakanda hano kuri increase. None ukaza ugakanda hano handitse configure, ugakanda hano handitse configure. Okay, ukakanda itubona ya lookup. N'ubundi lookup ushobora kwegeza imbere, ni ku 100%, ntabwo ugeza kuri 200%, ntabwo habaho. Okay,
hazaza nyuma. Ushobora kuza ukavuga ati mu ndokingire payi zanjye imyaka 3. Abarokinze imyaka 3 rero ni igihe kinini, kandi abenshi mpamya ko babikoze batabizi, kuko ntabwo wavuga ati bazazimpe mu myaka 3 ubizi. Okay? Ubwo rero uraza ugafate ukazana inyuma, wenda ugashyira nko ku mezi 6 no ku mwaka, ubundi aba ari igihe kirekire. Wenda ugashyira ku mezi 6 cyangwa ku byumweru 2. Ngiye kaba ku byumweru 2 igihe cyose. Ukaza uvuga ati nge muzazimpe zose 100%. Niziramuka zigiye muri wallet muzinywerereje zose nyuma y'ibyumweru 2 muzazimpe. Hari n'uvuga ati niziramuka zigiyemo nyuma y'ibyumweru 2 muzampeho 50%, ukakazana. Cyangwa muzampeho 25% cyangwa muzampeho 90%. Okay? Nuko bakora lockup. Lockup ubu ngubu irakunda rwose. Okay? Nge n'ubundi isanzwe iba ku byumweru 2 100%. Ukaza ugahita ukanda hano hasi handitse increase. Okay? Ahangaha commitment cyangwa lockup. Ibi ngibi ushobora no kubikorera mwazira step 9 kuri step ya 4 nabyo birimo, naho wahaca bigakunda. Ukaza ugakanda increase commitment. Okay? Ukahakanda hano ko bibaye successful, lockup setting updated. Gutya birabaye. Okay? Nizere ko mubibonye. Ikindi twibukiranye, wenda duse nk'abasubira inyuma ho gatoya, kongera security cycle. Urabona ko hano mfiteho 100%. Ubwo nawe uraza kureba urebe ufiteho kangahe. Abantu mwese mugerageze mwongere iyi security cycle yanyu ibe strong, igere ku 100%. Ahangaha naho hazamuke, payi mwinjiza ziyongere. Ngira ngo mwayibonye rero. Kandi mugerageze munatumire abantu, n'abantu mutamininga cyangwa mutari ku mininga, mwongere mwikubita agashyi mu mining. Ikindi mugerageze mukande subscribe, mufungure inzogera kuri Mbarusha Mining TV. Niho bibera, nta handi amakuru nk'aya ngaya wayasanga. Nizere ko mubonye ukuntu bongera umuvuduko wa mining, payi winjiza mu isaha zikiyongera, ndetse na security cycle yawe ikaba strong, igakomera, ndetse n'ukuntu wahindura lockup ukayigeza imbere cyangwa ukayigeza inyuma. Ubu ngubu birimo birakunda. Reka mbareke rero, kandi ndabashimiye cyane mwe mwarebye iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.